saa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata mwana mwasisi ya Mutongo TV ninayokwatio wende kwithwa na muthenya wa kwa ila nina ukithina na uthocha tu manithie nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saa mwanza nyenete wa Beti wa Mwania. Tuambililia mauvo mwetunikana atongoi mauli nimeneka kwithwa metho kavinani kala ameokwatangana na timu wa Linda Mwananchi ile itongowe ni Edwin Tefuna hainene kilunguni cha Amokava Mutongo TV MCA wa KA Albanas Yulumanzo wawetakana nivatonyeka Linda Mwananchi ikwenda kuwanya kula sia mwene nthia ikulia kethi wamena wendi musio wa Kenya na woki mwali wonu wa one term ni makwatenia na ngalikoli kwenu cha Ruto 2027 ailumilia kanandongo ya Wiper Patriotic Front kethi wa 11 2027. Timu ya akina Sifuna na akina Babu no timu ngwasia yekite nesa na nijiende na kwikonesa kila cha bata na naile kukanya andu maito ini timu ya andu mamuika omunini na ninawia o ninagwo yo timu kambuno ngona ye mundu la unio matwika kumbania cha thicho yo niyo inao nundla ni nanye nongo tapye kana ndinenda Linda Mwananchi la inai Mukuyuni which is my constituency na ndine leo mienda na kindu kingi one nilikanete kana Sifuna ulani we kuoneka totongo esi ekundi at one time nimekalile ndiye secretary general wa ODM na meona nyekibuthia kingi muno kwamba ijito ya Mukamba kwa kwita mundu Dr. Stephen Kalonzo akeke interview na mabanganita wabaloka na mapik mathakarua tawe running mate wa Raila kiucha ikibuthia kwa mbaya Mukamba na ndiaisa kwigwa tanisi cha ODM yuna itha yengi na neba nyeyu na wasiola yu waile kwitha wisikie na musimamo la wa kwa no la twaile kwitha na wata chama cha Wiper nikana ODM twaile kwatangana na moto isubita muno niki me utuko na chenga tribu cia nona na nito ungamite namo for the last 15 years His Excellency Stephen Kalonzo amusyoka maita elera ni meitwa Raila na ya katatu ona matwikinitie mikanile matwikanisie Stephen Kalonzo ni waungamie na mo kwa hiyo twena chance kingi na no mpaka ba kwa hiyo ni chaile kwenda straight ukethi andu ni mama na kana tuendete mubaka 11 na ODM twimekwatia abasa o twemenda twisi na ndo machenga na ndo matwa no tuthauke kalata kateka sio kana no Kalonzo na dati Kalonzo ni Kalonzo huto na kila kingi tutenda twi makini kuete amaitha maito kana mete amaitha lungu siasa nite nambe mwe kana ili no nambe mwe kuile namba ile theo mu maitha waku kuete andu ala tu compete namo kumaete maeneo ni maito kana kumaete bedroom tuthaukiyo kuya nundu bewa kamba masi ya mundu we itha yimwe ndathauka akithanga thini kwa nundu ni mono kiemu kuyuni na nazi chanona titamena agenda nzio maikambe kuetwa kamba ingi mambo kwati woku kwamba meku wane mbuka cia bata muno nundu kindu jambe menene ngewela ngunena ya one time na maina na ngewa ya one time no ni ma encourage ma ke kuka kuno ndugi one time yekwo mai kundu kula one time ye tak two time ikoneka ta Rift Valley na strong words cha timu eno yekwitwa UDA na and associates maiku maike kuka kuithitwa abatithibia na twatangithio atwamenyaga na mulio ni one time
Muvia wa Malelo na ukui serikalini ya kaunti ya Kitui ni watulwa muti kwa vanene. Ndu ithito witwa isia uthukumi hutena utheu hutumi muthuku ilovia sia mwene nthi kichomboka kati wa unenania mbungeni ya kaunti isu ya Kitui bala memba mambunge ya kaunti isu maliana na undu muvia usu uthukuma mwene nthi na muno kutumia ilovia na hii bala kamiti ya budget mbungeni isu ya kaunti ya Kitui ya vetanga besa imwe ivathito meviani kivathukanyo katika mevia isu ya Malelo nundu wakolea kuona wito wa kwikia mbesa cia mwene nthi meviani isu vala mekwenda utheu wa utumi wa ilovia cia mwene nthi wekwe. Kunifuatia hiyo nafasi. Mr. Speaker, Ministry ya barabara iko na mchezo. Ile mchezo wako nayo hiyo hata waheshimiwa tuwezi kubumulia. Lazima tujue tutafanya namna gani na tujue tutaweza kuisaidia namna gani kwa sababu wananchi wameangalia sisi. Sasa kwa mfano hapa nimeona wameandika kilomita 6 kilometers kufungua barabara. Budget sisi watu wa budget wameona maoni yao wameona 20 kilometers. Mimi nita support 20 kilometers. Kwa sababu kwa mfano tuende kama ardhi ni kubwa sana. 6 kilometers ni kama kutoka Kamutei kuenda Siwe Kangala. Hiyo ardhi iko na kilomita 126 kilometers kutoka Elenchi mpaka Game Reserve. Sasa hii ingepewa hii kilometers itanifanyia nini? Bwana Speaker. Whenever a government comes into office, the first year, the number of kilometers to be graded are usually 60. The following 50. The following year, 40. Third year, 30. Fourth year, 20. Fifth year, 10. Honorable Speaker, there is a trend of reducing the number of kilometers as we approach the election day. Honorable Speaker, this is not how things are made to be. We should be increasing the number of kilometers as we progress. We have the issue with the implementation. We make very good budgets, but when it goes to the executive, they don't implement, Honorable Speaker. When you go to page 45, you'll find the same ministry. That's why I'm saying this means not serious. They allocated 10 million for construction of modern border sheds for motorbike riders. And the same border riders, they have no roads to use. So there's no need of building sheds while the roads are impassable. You can also see the same ministry allocated 8 million for rehabilitation works. Which works are those? It also allocated 7 million for CCTV surveillance, Mr. Speaker. This ministry is not working, and I thank the ministry, the budget committee, because you scrapped all those monies. 10 million for installation of transport traffic flow control signals. What are those? Even I've never seen those signals. And how are they useful to us here in Kitui? So, Mr. Speaker, how are they useful to us in Kitui? That's why I'm saying this ministry needs to be checked on, Mr. Speaker. Number 14 million for training 1,200 border riders, Honorable Speaker. You are training border riders while the roads are impassable. So, Mr. Speaker, Budget Committee, we appreciate you. And honorable members, let's defend our budget. Mumbunge wa Kiliambunge cha Kiaru Ndindi Nyoro ni ombola muvango wa serikali wa kuthoya maofisa ma Malelo ni NTSA kamera
ni wangangania muvange na valambe wa silingi bilioni 200 itonya kuyo kana konywa kiu nyore weta kana mutambo we mwanya wa kwibithia vaini alama tulamia ya malelo ni viasala ungamiwe ni president na nene mamuvia wa ukui serikali nesu ainena chathini kimwe kuya kiaru nyoro ni walulumelia kana mathukumi onthe meukonia mbesa methia wa maungamiwe ni president mwene na vaini wa NTSA wa vou kwa vou kethia wa withi imwe kwa imwe muvukoni wa president William Ruto aiweta kana ene nthita mailite kuyova kavyo kuli na mayeyumbanya kwino cha serikali ya Ruto mwaka twathi. I therefore want to give you a brief. Leo ukiangalia gazeti ya leo inasema wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Ati ukienda kuruka bump waone hujaruka bump vile inafaa. Ati NTSA through ukora, through fraud called a PPP being perpetuated by the same people claiming ati wanasimamisha watu hapo kusema kamera ziwekwe. Their company ati 42 billion shillings. Ati ukienda kuruka bump hujaruka vizuri unakatwa pesa kwa simu direct. Wanaita instant fines. I want to say for sure, instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya, kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kadarasi ya 20 years. Can you imagine that? Wanaita ati PPP. Ati mtu wa bodaboda hapa akifanya makosa barabarani hata haulizwi na mtu, ati pesa itakuwa inakatwa kwa simu yake direct. Wakenya tutakubali hayo? Is it even possible? President William Ruto ni wende na kutula motiwe kwa kusukumia mwia wa infrastructure fund kana kinando cha miako vala UMCA wa ward ya Tala Jackson Ndaka ukuweta kana kinando kiyiki to misingi ni misio Ndaka elesia kana nongi nyama vata mamwene nthi manewe wito vate kusukuma maundu mate otethia utalo munene wa NND zikayone sia tongo ikwiyu na moene. Tuonie president bitukithia mwea wa infrastructure fund na wiki hata sahi eke abu atuika mwea ni wiasia kindu kila chambe kwamba kwaka ni kiwanza cha ndeke chilicho important biu bandu bamba twambe kwaka malami na mo important me utethia na ndu meana hata mauluka maka indi sianza twele kwamba kwaki wa malami alame utu me utethia enendi yuta alami wa kuma Nairobi kuka kangundo ni lelo ula umo muthuku pio ndini wa uconnected Nairobi baile longe muthuku tosu beza isu ta ile that ita ndini tikeona itu lelo wa kuma Nairobi kuka kangundo nukwikwa duo carriage ko utenda president anenge fasili anenge beza isu priority nile sina priority kwa mwenendi nimeana alama uluka ko in this answer kiwanza kitumika na ndo anini na hii facility ndi aini ndhuku muno teke wa terminals to ile no vote sila tulikila abuda tukabiko ku Kenya na kuwa kuno biashara mundu akakaiwa kulwendete hude ndo bikabu ko ukila kingi president kwa ndaya sindu ila utwatha make sure ni siatimizwa. Thank you very much. Hindi koti wa yulu nuongamia kwa kavinda kuthukumithwa kwa vaini wavo kwa vau kwa la meotulamia ya malelo ni vainolo na wenambe igwani muvia wa kwikithia usuvi kumalelo ni wa NTSA na uni tina wakili omwe Shedrack Wambui kuthi kotini kulia na uendekethi usu na valai kwani ikawetwa matuku kenda mwei wa kana ni mwaka ukitumini kiu ni vondi mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro kuweta kana Kenya ni mailite kwithiwa ngono vala ndi President William Ruto kwenda kwikia vaini kana kwikia silingi bilioni 200 na ile sia kwikia cameras kana CCTV malelo ni kwikithia kana ni masiani ya olosani wamona kwikithia kana ni ma athoi maundu manga sia lelo kana la mate kwatia miao mekwitha mayate wandu kathiva setu sio kithete na maovu angi ala tukumbanisie ndeni wa mesa itu ya maovu.
chavaito uitwe andu aingi nimeunya mama itumia makilima mbesa kumantha witi wa mawo kivathukanyo vate usungio indi yu maundu ani maumisie muthia vane chavaito wellness center ungu wa Dr. Kitusawa twina utwika muyaniu na nituvitukithitwe ni serikali kuita tuitumia natural medicine ndawa ila tuma cia nthi ya China, India na Malaysia na kwa onthe ala malagwo ni mavindi mathina maevu sukale mitambuko kwambatwa ni thakame allergies na angi maingi no nginya mwiwenesa na ende kitumini kiu wakeli wa matuko 10 kethe wa emale vau Edenmart wakatatu wa matuko 11 tuketha Makindu vau Savannah Hotel wakana wa matuko 12 tukethe watu iitia Machinery Baptist Church na ini wakatano wa matuko 13 tukethe wa Kibwezi hotelini wa Kambua uima wa mwene udhui na kwa mavombe ange notuthoke kanone na nyena itukuisila namba noti mwonza ile 533 nyanya 33 kana noti mwonza 5 mwonza 5 kenda noti 5 kenda noti namba ni 0722 533 833 kana 0757 590 590 nduketi kele chalia kikuumisie Nondo Nature Vital Wellness Center is your home of total wellness. Chandu Bright School ni sukulu wina utaalamu wake somo cha matukuacha CBC na CBE kuma pre-unit, primary na junior school. Chandu Bright School ni ya mivaionthe yani ni ya IVC na A2 na mwana no asome aikoma sukulu kana akasoma ayenuka. Sukulu wa Chandu Bright School wivandu vela isikubikika nundu wileloni wa kuma Kathiani kwelekela Kangundo kilomita taili na nusu kuma sokoni wa Kathiani kuma mwaka wa 2014. Sukulu wa Chandu Bright School ni uandikithitie mausungio maseo viundheni wa mitiani ya KCPE ona ndheni wa mitiani ya KJSEA ile na twaiwe 2025 mbe wasiana miongo ena inakwatie maxi miongo mwonza yulu wa miongo mwonza na ile vala inekwatie ye miana ndheni wa masukulu maseo ma senior schools. ICT lab situ sina tablets yani kila kana. Science lab situ ni siya kiumunde tena swimming pool na tena munda wapo somethia siana utaalamu wa nema ya matukua mwiana wa mwana nimbe wa kisomo cha mabuku na nichoto inaiwanza nzeo na alimumena utuika wa kubundise siana maundu mama dhao kuela inengo na kubundise siana mwikalo museo wa maisha nikana ayuma sukulu eve mundu wa kutevya kisio na ndhionde nena na Chandu Bright School kwisela nambani ino ya simu 0705 234763. Chandu Bright School, Oasis of Excellence. Mukambani wese uimani udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni thakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kala chuma bauikala wakwambilile matuku kenda mwagatatu ikabati kwa kanol ndu kuthengene na ATM ya Equity stage ya kuthilovi wakele matuku 10 tutala kuthengene na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wagatatu matuku na moto imatu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket wakana matuku 10 tukitwired Kamol itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitini wakatano matuku na tatu tuima Sako Complex Inn kuthengene na Automat Supermarket kuthengenia na Cooperative Bank na wathantatu matuku na anatu Mulolongo 3Ds Hotel floor ya nthi katikati wa Automat Supermarket na China Sifa Market. Kwa mawombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti mwonza ile noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti mwonza noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals.
Tena kuthocha ingi tuende na kumanithia twisonga na mbene movo metonekana enenthi mandu acia ivumbuni Kayumbani Elovia Kanyongo na kalingile katewa ingi ile sikilioni bunge cha Masako mena undu wa kutania itina wa kunyaiki wa mwaki wa stima ni ofisi wa kilio bunge cha Masako we mwamba na serikali nene kwisila walanyo wa last mile connectivity wala thina ula methitwe maivitila kwa kunyamagwa ni mwaki wa stima ovikia kuthela onyo uavo amwe ma enenthi na amoika ni maende na kwikala serikali nene yende na kutoa isya walanyo nginya icio ni cia ndwani ni kana kwikithia ikundi cia amoika na cia amoitu ni cia tumia mwaki ucu kwambia mawia na kuyaka kiukwati. Daniel Mwangela na mavuaso enenthi akuma isioni sikibono hivyo ivumbuni Kayumbani Elovia Kanyongo na kalingile kati wa ingiva kilioni mbunge cha Masaku na lama minite ukwatani kwa mwaki usu meelezekana juu nimekwekia mitambo ikivothokani wa mathethe sio maandamana mawia na kukila mikalele yo twina utanu munene ni kwithea mheshimiwa no twikie stima tunaona isile ingi kwi stima na yukwitu no bikie twina utanu munene ona ungei kunu itha waole kanundu endo ingi ni measi ungei na nitwikalite binda ya thatu teta stima alibetha mathina mingi ute stima no ngei ukujawa ndikalite dike vindune ko stima tuno tutelu tunekiwa transformer na mobea munene no tani munene ula withiwa ka kisioni ki na kia misimana ile na miongweli na kenda stima nduwe no yitu yina kivindu kingi lakini twina utanu munene no ndo awiko munene isiko sio ngisi mbwa simbingi ndo wake vindu na kivindu kimbwa na maundu maingi ndo yute bakuvena ithaka wethe yabe ombiti sio ko ucio twe ya indo eka kwa cheni bidi zini bela yo mwela bunondo ya zo mwela bunondo kuoke bindu ko stima ne museo ono uyo vo ni maende na uthingi la bata wa melati no kwende ona utwa iwe isioni le namba ovika stima nikenda kuikithia enenthi onthe ni metha mayakani kwa mwaki na kweka kwetha mana maite kwa kwithwa na uvungulu wa mugo ona kuvithikiwa ni na musi akitheka muthemba wa mbiti na nditigo boya tibikiwa no mwaki undo tetheo Mheshimiwa nonokie minista ne wokie na toka kuona ta kindu kioneno akatakite chaguo itinge sietwa na ndwe maende na ike wa stima aninye nenganete itwisi itwaite stima u pa Kayumbani akula kutia lete kale utwete twikiwe stima ni mwikie nesa tipo tikwatane nenu tumuthukume no ikwatana na serikali ila yekuo uende kwa vina ila mbunge wa kilio mbunge cha Masaku kale mule Mutiso na nena kukone melati isu wa ile sikana no kwende na utwa isi melati isu kisioni sikibuthukanio na icha mwaki wa stima engwari ni ona serikali ya kati. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kalingile kauntini ya Masako. Na